Tiritare mbere nyamu cia githaka kuhugura kuma hatika-ini na gutharikira ikaria ria mariganetie aria maikaraga kurigania na runyanjara rwa nyamu rwa Naikuru monete na kanua maitho mathiete ugeni thutha wa Nugu na ngui cia githaka kumatharikira mahinda kwa mahinda. Na hizi baboon zimesumbua watu sana na watu wengi wanaumia na wajajitokeza na itafika mahali sasa itaua watu. Zimekuwa mingi na zinaendelea kukua mingi. Muthe wa ira kahe ka miaka 10 karatharikirwo ni Nugu na gutigwo na nguraro njuru kuguru gwako kwa umotho nario umuthe kiroko Nugu igikiheri cingirire muci umwe na cikigeria kuingatwo ciatharikira mutumia wa ukuru wa gatagati-ini onake ciamutiga na nguraro njuru gwoko. Jana nilileta kijana hapa ameumwa na baboon. Leo bibi yangu ameumwa na baboon na ameumwa kwa mkono akiwa ndani ya nyumba. Na hawa watu wanasema sisi ndio tunafaa kujisimamia. Kama ingekuwa ni baboon zimeuliwa wangekuwa wamefika kwa sasa. Lakini kama ni binadamu wanaumia hawashughuliki. Sisi kama watu wa chini tunaumia sana. Aigi aria matharikagirwo ni Nugu ici mahanyukagio thibitari-ini wa Langa Nakuru. Kiha kiao ni ati ona magitharikagirwo matiri wa gutangikira kana gutetera mathina mao. Pia nasikia inahitajika pesa mingi 750 times 5 yenye kwa hakika hata hiyo kibarua yangu hainge niwezesha kupata hiyo pesa kwa leo. If it is possible, hata kama hawezi compensate any bite from baboons, any bites from any wild animals, at least they facilitate for the medication na at least I cut costs ya because somebody ndio anakuja kujilipia akikuja hospitali, so at least wangesimamia hata kama ni cost nusu. Kurumirira kuongereka kwa icanja cia andu gutharikirwo ni nyamu cia githaka ta Nugu na ngui ndwaru murimu wa kuguruka aikari a Naikuru riu marenda thirikari ingirire nicirie kihonia gia gutura. Handu-ini ha Inooro TV, rito riakwa ni Wangui.